Ndakwakiriye ku makuru yaje tugezeho aka kanya nyuma y'itangazo rya RAEL risohowe na Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente ngo yamaze kuva kuri uwo mwanya agasimbuzwa Minisitiri w'Intebe mushyashya Bwana Justin Nsengiyumva, Umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Ubu ibihuha ni byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, aho benshi ngo bavuga ko uyu nguyu Bwana Edouard Ngirente ngo yegujwe biturutse kuri hoteli Chateau Marara imaze iminsi ifunzwe, ndetse RAB igatangaza ko iyo hoteli ngo yakoraga nta byangombwa ifite, nyamara kandi ari hoteli imaze imyaka isaga 2 yose ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Aha byatumye benshi bibaza kuri iyi miyoborere ituma urwego ruvuga ko hoteli imaze imyaka 2 ikora idafite ibyangombwa kandi yakoreraga ku mugaragaro, mu gihe ngo na butike ubwayo idashobora kumara icyumweru ikora abayobozi bo mu nzego z'ibanze batarabimenya. Ngo bamwe baratekereza ko yaba ariyo mpamvu yatumye uyu Bwana Edouard Ngirente yeguzwa kuri uyu mwanya. Ariko se mbere yo kujya gusesengura ku bya Edouard Ngirente uyu wagizwe minisitiri Bwana Justin Nsengiyumva ninde, reka tubanze tumukubwire. Uyu Bwana Justin Nsengiyumva wari usanzwe ari mu Bwongereza, wari umaze n'iminsi ari yakorera imirimo mu bijyanye no kubaka imihanda ya gari ya moshi, agizwe minisitiri wa 12 w'intebe kuva u Rwanda rwajya kugira repubulika. Ubwo yatangazwaga ko yagizwe umukuru wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka, hari hashize imyaka irenga 15 atavugwa nyuma y'uko avuye mu Rwanda mu buryo butavugwaho rumwe mu mwaka wa 2008 ubwo ni Bwana Justin. Icyo gihe ubwo yari Umunyarwanda uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi mu Gushyingo mu mwaka wa 2008 yatewe muri yombi n'urwego rwakoraga iperereza ku byaha rwitwaga Criminal Investigation Department CID, akekwaho ruswa. Yafunzwe igihe kigera ku cyumweru, ntabwo yaburanishijwe. Mbere y'uriya mwanya muri Minisiteri y'Uburezi, uyu Nsengiyumva yagizwe Minisitiri w'Intebe, yari yarabaye Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Amakuru avuga ko avuye mu Rwanda Nsengiyumva yagiye muri Kenya akiga Masters mu ishami rya Economic Policy and Management muri University of Nairobi, hamwe na degree mu bucuruzi muri Catholic University of Eastern Africa CUEA nayo yo muri Kenya. Nk'uko bigaragara mu mwirondoro we, Nsengiyumva yakomeje amashuri mu Bwongereza aho yigiye impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'ubukungu muri University of Leicester. Muri icyo gihugu yaboneyemo ubwenegihugu, yakoze imirimo itandukanye mbere yo kugaruka mu Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka, irimo ko yabaye inzobere nkuru mu bukungu mu kigo gishinzwe inzira za gari ya moshi mu mihanda muri Minisiteri y'Ubwikorezi mu Bwongereza. Nanone yabaye inzobere mu bukungu muri Minisiteri y'Umurimo na Pansiyo muri Leta y'Ubwongereza. Umwirondoro we uvuga ko afite ubunararibonye mu bugenzuzi bw'imigenderanire n'ubukungu, politiki za leta n'imigenderanire y'inzego za leta. Inyandiko zimwe zo mu Bwongereza zigaragaza ko Dr Nsengiyumva ubu afite imyaka isaga 54. Umwirondoro we watangajwe na Banki Nkuru y'u Rwanda nyuma y'uko mu kwezi kwa Gashyantare agizwe umuyobozi wayo wungirije. Bavuga ko ubwo yari Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, yayoboye kandi yakoranye n'abandi mu gushyira mu ngiro politiki za leta zo guhindura uburezi bw'u Rwanda bukava mu Gifaransa bujya mu Cyongereza. Nyuma y'uko avuye muri Minisiteri y'Uburezi akava no mu Rwanda, yongeye kuvugwa mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo yagirwaga umukuru wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Ubu yagizwe Minisitiri w'Intebe wa 12. Minisitiri w'Intebe mu Rwanda niwe uba ari umukuru wa guverinoma, ashyirwaho kandi akavanwa mu mirimo na Perezida wa Repubulika nk'uko abyemererwa n'itegeko nshinga. Kugeza ubu nta mpamvu izwi Perezida Paul Kagame yakuyeho Bwana Edouard Ngirente Dr akamusimbuza Dr Nsengiyumva. Ingingo y'ijana na 24 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda ivuga ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose, bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bashyirwaho bitarenze iminsi 15 nyuma y'ishyirwaho rya Minisitiri w'Intebe. Abo itegeko rivuga ko bashyirwaho na Perezida wa Repubulika amaze kugisha inama Minisitiri w'Intebe. Muri iyo minsi 15 uhereye ubu byitezwe ko hazashyirwaho abagize guverinoma, gusa nta mpinduka nini zitezwe kereka gutungurana. Nsengiyumva abaye Minisitiri w'Intebe wa 12 w'u Rwanda kuva ku bwa Gregory Kayibanda wategetse ahagana mu mwaka wa 1961 kugeza mu 1962, Sylvestre Nsanzimana wategetse ahagana mu mwaka wa 1991 kugeza mu 1992, Dismas Nsengiyaremye wategetse ahagana mu mwaka wa 1992 kugeza mu 1993, Agathe Uwiringiyimana wategetse ahagana mu mwaka wa 1993 kugeza muri Jenoside mu mwaka wa 1994, Jean Kambanda wategetse muri Mata kugeza Nyakanga 1994, Faustin Twagiramungu wategetse 1994 kugeza 1995, Pierre Celestin Rwigema wategetse ahagana mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2000, Bernard Makuza abenshi baramuzi cyane wategetse guhera mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2011, Pierre Damien Habumuremyi yategetse mu mwaka wa 2011 ageza mu mwaka wa 2014, Anastase Murekezi yategetse guhera mu mwaka wa 2014 kugeza 2017, Edouard Ngirente ucyuye igihe yategetse guhera 2017 agejeje 2025. Uyu uriho Bwana Dr Justin Nsengiyumva aheye 2025 ntabwo tuzahazageza. Imana imuha imigisha mu mirimo atangiye, ndetse igume no guha imigisha Bwana Perezida wa Repubulika ndetse n'igihugu cyose cy'u Rwanda.
Icyo twagarukaho tukubwira mu gusoza ikiganiro ni uko mu by'ukuri impamvu nyamukuru yatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akuraho Edouard Ngirente itazwi kugeza ubu. Ibiri kuvugwa byose uri kumva hirya no hino akaba ari ibihuha bihwihwiswa ariko bidafitiye ukuri. Turagomba gutegereza turebe koko niba hari amakosa y'abashinjwa cyangwa se nawe yahinduriwe imirimo ngo yerekezwe mu yindi nk'uko bigirwa ku minisitiri n'abandi bayobozi batandukanye bashobora kuva muri minisiteri zimwe na zimwe bakajya mu zindi, cyangwa se bagafungwa, cyane ko nabyo bishoboka ko hari igihe baba bavuyeho bariye amaruswa cyangwa bakoze andi makosa atandukanye. Ndagushimiye ko wakurikiye ikiganiro cyacu. Niba utarakora subscribe kandi subscribe munsi y'iyi video kugira ngo na video zacu zitaha zijye zikugeraho. Wari kumwe na Sylvain.